Doroteja Vidinska je bila bugarska princeza, poznata kao kćerka bugarskog vladara Ivana Aleksandra Šišmana i njegove supruge Ane Slave od Vlaške. Bila je princeza Vidinske despotovine i Bugarskog carstva. Ona se udala za bana Bosne Tvrtka 1.8.12.1374. godine. 1377. godine Tvrtko se okrunio za kralja Bosne, te je ona time postala prva bosanska kraljica. Umrla je 1390. godine.